ngasi Manipur top channel ki mai kai digi Afghanistan tholiba thaudo thoksing maroiba I pauksing digi phong ki basing khongwa charakan report oina myam da thamjagi myam loi phok tamina si haina su channel sigi mai kai digi myam da thamjari hanbada Jalalabad attack ta mi hum siri haba paung su phongli Afghanistan ki nongpok thangma saruk ta leiba Jalalabad ki checkpoint amada sakhang na khulai paiba mi amana satharakhiba attack ta Taliban fighter ani yauna punna mi ahum siri haina security source singamadi uhobusing na phungdok narakli amaromda Taliban ki maikei digidi sikrabasing adu misam ngaktani Taliban fighter yaudi haina phungdorakli ngasi ayuk anganmada Nangarhar province ki manung sana leiba Jalalabad city de thaudo asi thokibani Hairiba maphamasi Islamic State Group ki members sing matam sangna control tawduna lakhiba mapham amani mamang thada maphamasi Taliban khudum chanba ngamkhibani uhobusingna phongdorakpagi matungina masak khangdaba khulai paiba miye amana rickshaw tongduna laklaga Gosak district leiba checkpoint aduda attack satakhibani Hairiba province asimaktada impressive device ama diffuse tona bo hona kiba Taliban fighter ani asu open nangkre haina Taliban phongdorakre adubo thaudo sigi matangda akupa marol di miyamla khangalak palaitri amaramda Jalalabad sata kiba attack sing adu Islamic State Khorasan gi jihadi singnani haina group asina claim torakre hairi henasu pausna makhata na phongdorakli Atop report amana athubo matamda inclusive government ama sema ngamdrabadi civil war thoklaba yana leire Afghanistan nauna power pairakhraba Taliban athubo matamda inclusive government ama sema ngamdrabadi laiba adu civil war thoklaba yana leire haina Pakistan ki prime minister Imran Khan Taliban lusingmusing the warning tawkibaga loinana inclusive government ama athubo matamda semnaba taksinkhre Lana maram oiraga kangkhong saihalaba leiba aduda leiriba faction khudimak yawba inclusive government ama semba haibasina Afghanistan ki khwai ki phaba oigani hairiba si thabak to onthokpa ngamdrabadi Afghanistan khakta natana Pakistan su asoba saithing ama lakani Pakistan matam leiba khibikta Afghanistan leiriba Afghan miyam gi yaiphanabata khanduna lakli Karigumba civil war thulaklabadi Afghanistan leiriba miyoi sing matau karamna asu apan nanghaloidagi haiba wafam singasi Pakistan maru oina khali masidanatana civil war thoklabadi hauji Pakistan government ka akan mamong na khut thoknabagi thaudok sing thokliba khulai paiba group singna Afghanistan bu makhoigi base oina sijinarakpa yabi oithokpa lei masi punamaki oina tungda yamna akaiba lakadaba mani masi thoktanaba Taliban ngalingai matamda honagadabani Afghanistan da lalaubusingi mako oikiba matamda Pakistan khwaidigi hena sauna mayokna godariba khudongchadaba si security gi oiba maramasini yumthang nariba leibadura civil war tholakpa matamda ahanbo oina refugee singna target thamgadariba leiba asi Pakistan amaramda Pakistan gi maikaidigi inclusive government ama semnaba haikibu wafam adu Taliban reject tawkibaga loinana Taliban paikhalakpa thabak thauram singda atopana khut thingjinbagi hak laiti haina Taliban lusingba Muhammad Mobina su phungdorakli mangna makata na phungdokibada Pakistan gumba Afghanistan su maningtamna leba amani maramaduna leba asida leigidaba sana kanglon sing semjabagi right Taliban da lei haidi hensu pausina su makata na su report tawna phungdorakli Makasa tarakpoina topa report amana semi shutdown tawba hokre China gi awang nongpok thangba sarukta leiba Harbin city the COVID-19 gi anoba case khara khanghaudana thengna khraba matung miyoi million tara leiba city edu semi shutdown tawba hokre haina local authorities singna phongdokre heba pawmus phongli amaramdana malem gi lusingmusingi miphamda Taliban wa ngangbagi khudongcha papina ba haijarakre UN Sayol sigi manungda New York ta pangthokadoriba malem gi lusingmusingi oiba mifam aduda Taliban wa ngangbagi khudongchaba pinaba haijarakhibaga loinana makhoigi wangangloi Suhail Shahinbu UN da Afghanistan ki ambassador ohenanaba nominate torakre hari Taliban gi foreign minister Amir Khan Mustani na UN gi secretary general Antonio Guterres ta ayiba sirul ama hiramasigi matangna haijakibani
लाकदौरिबा निंथौकाबा नुमित फावबा न्यू यॉर्क पांथोकदौरिबा चहीगी ओइबा जनरल असेंबली अदुदा तालिबान सु सरुक याहननबा हाइजखिबगा लोइनना नौना सेमख्रबा तालिबान लेंगा अदुबुसु रिकॉग्नाइज तौनबा हाइरखिबनि गुतेरेस की वांगांगलोय फरहान हकना फोंदोखिबदा तालिबान की अनौबा फॉरेन मिनिस्टर मुस्तानीना थारकपा इबा सिरोल अदुगी मतंगदा खननबगिदमक यूएन की मियोय मापन साबा प्रेसिडेंशियल कमिटी दा खंगनख्रे यूएस ना हानादगी लैरिबे एम्बेसडर असिगी महूत सिंदोकनबा हाइरखिबा वाफम अदुना यूएन ना खंथनबगी मतम खरदी लौरबा याना लै मसी तराई तराई न फिरे लौबा याबा वाफम दिनते मरम अदुना चाइना रशिया मद यूएस सु यावरिबा प्रेसिडेंशियल कमिटी दा येंगसिननबा खंगनखिबनी मरम अदुना तालिबान बु पांथोकदरिबा मिफम असिदा वा nganghangani natragana nganghaloi haibigi matangda haiba ngamdri haili hensu pausna su report tori अमरमदना ट्रुप सिंह लौथोखिबगी फिरेप असुंब खोंथांगनी अफगानिस्तान दगी यूएस ना मखोइगी ट्रुप सिंह लौथोकनबा लौखिबा फिरेप अदु यामना सुंब खोंथांगनी हाइना यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन फोंदोखिबगा लोइनेना सही कुनगी मतुंगदा यूएस ना लालगी थौरांग सिंगदगी लापना लैबा ngamlakibasi असौबा माइ पगलकपा अमनि हाइरि वाफम असी न्यूयॉर्क ता पांथोकलिबा 63 सुबा यूएन जनरल असेंबली हाउदोकपगी थौरमदा प्रेसिडेंट बाइडेन फोंदोखिबनि हाइनसु पाउसिना रिपोर्ट तौरी अतोप रिपोर्ट अमना तालिबान लान की कमांडर सिंह मरुओइबा फम हापख्रे अफगानिस्तान की तालिबान लैंगाक सिंगना मूवमेंट अदुगी खा थंगबा मयोलम सिंगदगी लानफम की कमांडर अनिसु मरुओइबा मिनिस्ट्री सिंगदा डिप्यूटी सिंह ओइना हापगा लोइनना लैबाक पोकपा नुमित मरुओइबा फम कया मरुम लाउथोखरे तालिबान की मरुओइबा वांगांगलोय जबीहुल्लाह मजहिन हाकी मुल्हा अब्दुल कयूम जाकिरना डिप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर सदर इब्राहिमना इंटीरियर की डिप्यूटी मिनिस्टर ओइरगनी मियोय अनिमा असि तालिबान की गवर्नमेंट असिदा असौबा फमसिंग सोइदना पाइगनी खनखिबनी अदुबो ममांगदा लाउथोखिबा मरुओइबा मिनिस्टर सिंगी लिस्ट मखोइगी ममिंग यावरखिदे नुंगसुकना सावगतपा गवर्नमेंट अदुगी मयोक्ता संगसिनबा लान हेनगतनबा लीडरशिप साफू पीखिबा हानगी तालिबान लुसिंगबा मुल्हा अखतर मंसूरबु याबा बेटरफील्ड कमांडर सिंगी इमुंगदा मियोय अनि अदु यावी हाइना यूएन रिपोर्ट सिंगदा हाइख्रबनी हाइना पाउसिन मखातान रिपोर्ट तौरी अतोपा पाव अमना मखासा थरकपोइना अतोपा रिपोर्ट अमना सुंगना तौरी चाइना रशिया अमदी पाकिस्तान की स्पेशल इनबॉयना तालिबान की मकोक थोंबा ऑफिशियल सिंग वारी सानखरे चाइना रशिया अमदी पाकिस्तान की स्पेशल इनबॉयना तालिबान की इंटरिम गवर्नमेंट की मकोक थोंबा ऑफिशियल सिंग अमदी अफगान के लीडर हामिद करजाई अब्दुल्लाह को वारी सानखिबसिदा इंक्लूसिव गवर्नमेंट सेम टेररिज्म थेंगनबमदी ह्यूमैनिटेरियन की ओइरक्लिबा फिबम अदुगी मतंगदा खनखरे हाइना ऑफिशियल सोर्स अमना फोंदोरक्ली हाइना पाउसिदा रिपोर्ट तौरी सेप्टेम्बर की तांग 28 कुनगनिथोई फावा स्पेशल इनबॉय अहुम असिदा काबुल दा खोंसत पांथोखिबगा लोइनना एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद हसन अखुन फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुताकी फाइनेंस मिनिस्टर अमती अते अतोप इंटरिम गवर्नमेंट की मकोक थोंबा ऑफिशियल सिंग उनदुना वारी सनखी मखोइना अफगानिस्तान की ममांगदा प्रेसिडेंट ओइरंबा हामिद करजाई अमदी अब्दुल्लाह काउंसिल फॉर नेशनल रिकॉन्सिलिएशन की प्रेसिडेंट उनदुना सु वारी सनखी फॉरेन डिप्लोमेट नाई हामिद करजाई अमदी अब्दुल्लाह को उनदुना वारी सनखिबसी अहान बोइरी तालिबान ममांग थादा काबुल शक्ति पाइख्रबा मतुंगदा रशिया चाइना अमदी पाकिस्तान की डिप्लोमेट सिंग अदुगा उनदुना वारी सनखिबने तालिबान यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस दा मखोइगी स्पोकमैन्स ओइना सुहेल साहिलबु नॉमिनेट तौख्रे अमसु मा अफगानिस्तान की ओइना यूएन दा अनौबा एम्बेसडर ओइरगनी सोहारी अफगान मिलिटेंट ग्रुप असिना गुतरेसबु यूएन जनरल असेंबली की 63 सुब सेशन दा याउदुना वरी साबा याहननबसु तक्सिनख्रे हाइना पाउसिन मखाताना स फोंदोरगली दुगा पाउसु लुसिलकपोइना तो रिपोर्ट अंगतंग मैमना थमजरमगे अतोप पावमना कोलिकना कापदा पुलिस अमा सिरे हौखिबा नुमिदांग अथेंगमदा जम्मू एंड काश्मीर की कुपवारा डिस्ट्रिक्ट पुलिस पर्सनल अमा माकी कोलिकना मिलिटेंट खंदुना कापदा सिक्रे थौदो अदुगी मतांगना पुलिसना फोंदोरकपदा कुपवारा डिस्ट्रिक्ट की लंगाते दगी
Ajay Darna Laisangamada Nampuda Sangnaba Honaki, Tawanga Kolik Sing na Mark Militain Amani, Haina, Sirana Kankiamas Mongona Nomena Kaki, Mark Anapu Hospital, Pukatki Hospital, Adugi, Doctor Sing na Marpu Akanaba, Treatment Gidamang, Srinagar, report Oki, Matung Tabada Makatana, Lekanabangam de Nasiki, report Kragi Matung in a Lake Hidraba police personnel Adu, Nakonda, headphone Yoki, Marki Kolingna, Kana Lauduna Su, Mahakna, response Torakta Badagi, Laisang de Ladiba. Gatna Mark Punumena Kapki, Hadi Su, Paushina Sufudoki. Metric Parikad, Yamna Sauna, my partner, Bigidamak Bacter, tutorials, Impalna published over Bacters, a series for class 10 Bosem. ISSLC examination paper fully solved 10 years over science, social science, and maths lobby how. Matam Amagi position holders in instruction to examiners ki basis to compile toba lyrics singni. Housing Impal Manung the free home delivery gi offer Tauzari lyrics sing asi September Kuntra English singanika kungamatu Fawgi Manunda order to we do not offer a sigi kudong sawa lobby how. Amasum lyrics sing asi Taubal Kaksing Ninta Kong Nambol na singba Mapam Singi book store sing the Supong Wiganeduga Pizariba contact number Natragana video sigi description the Yang Birakanda Atuba Matam the order to you.